नक्नई हाइदना याना चागदब चाखी नातोन चाब याब नतेब अदुना बीजेपी की शासनदा ख्वाइदगी लुरिबदी ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग गवर्नमेंट अनिसे असि नक्नन चटपा अदुना नि अदुगा अखोइगी गवर्नमेंट सिदा अदुना ऑर्गेनाइजेशन ना ngasa haijab doina अखोइगी नक्नई हाइदना चागदब चाक चागदब सि अखोइगी नातोन चाब यादब सि नातोन चाक चारकपै थबक तो अदुनि आइना खल्ली आई सिदगी हेन मका ताररोय Thank you very much. Thank you. Pabung thagachari thank you aduna mayamna khwaidagi Manipur gi miyamna pamna ba haiba tare aduga very outspoken aduga national media sing refer to bibada firebrand politician of Manipur hairaga khangnaba aduga hanagi opposition leader amasung hanagi former minister zo abiba ekoi Pabung Okram Joy dagi Pabung gi opinion kitang taminasi Pabung a very short opinion Pabung Pabung Mike Sidale. Pabung ki opinion. Work for Amendment Act 2025 ta Pabung. Asing badi Pabung si panelist oina ikoina request tau jabani ado Pabung ni yada bagini. Pabung na ai lakti lakke ai aduga program du di yaujage aduga ai panelist oina di ko khotpi gan wana Pabung na haibagi ai Pabung ko khotchada bani. Yes Pabung. Yam tien na Pabung ikhogi sigi Work for Amendment Act 2025 se da Pabung gi opinion kitang thabiyo Pabung mayam na taninge mayam gi demand ni Pabung Pabung phamaga dum haibiyo Pabung yes mayam Pabung gi dum ta hubu kuba ma kubi gani ngasigi dialogue wakaf Amendment Act 2025 sigumba ngasigi leibak asigi Bharat Barsagi oiba achauba wapam and in the meantime asi bill si Bharat dagi danatana tanjada di masi international level gi adaki amendment si international level da issue oirakpa yaba aduba wafam ama sigumba sigi yam chauna khannei na bada saruk yabada lengthaliba khwai punamak ai karamaina tawba system noi khangdre ngonda anuna mayam punamak tai madugi ikai khumnaba thamjari loina na hojingmak akoina mapam sida sa thari ba deida miyeng tabiri ba sigumba akoigi dialogue sidaida miyeng tabiri ba Manipur ki praja aduga ate Manipur ki mapanda lairiba praja punamakta aigi makai dagi nolukna ikai khumna buchari ayakta sengna sigi wapamji ibo ma ai yawna ba haibni adaina ai masin thina istai tawde aduna ai yaradi yawroi adu ain lakadori si mayam gi solidarity utpoina lake haina adu maina haige mane adu bo tanjana haigadra phibam na haigadra aingondagi wai kharakak luraba Bharat Barsagidna tana malim gi oiba wathok oiba yaba bill amagi matang da khanabada aingondagi sarukara aigi wakal pio haibanina ai adwaida ate point da yamaroi adugi saruk tai pijage ahan bada aikoina aina yan hambada tinbiri ba khwaida aduga khana naina bada miyeng tariba Manipur gi praja aduga Manipur gi mapanda leiba praja punamakta ina ahan bada hangachaning basi Bharat si aikoigi secular democratic country mani secular democratic country hai sei da secularism hai basi
अखोई मयाम पुनमन खंगे सेकुलरिज्म हाइबदी धर्म अमगा गी मरक्ता धर्म पुनमकपु धर्म दुने इकाई कुमनबदु सेकुलरिज्म ने आई सामक आई मरम द खितंग हाई दबे आदरे 1974 द या नंबर इलेक्शन सि कारप कांदा आई मणिपुर असेंबली से कहीं वंद सोई लाइव कत्तन संगते आई एक कारक बन बितगे असेंबली लाइव कलग जागे अरुगा आई असेंबली द लाख मतम दई असुब फी नत सेते अरुगे अमुक असेंबली की फमी मनुंग द इकाय हंगोय हायर नई फैमिली आई की काद आई संगंते मरमदी असेंबली असे मसे इट इज ए टेम्पल पार्लियामेंट भारत की पार्लियामेंट से लाइसंग अमनी हिंदू की मुसलमान सिंह की मॉक्स ने क्रिस्तान सिंह की चर्च ने मागी धर्म द थाजरीब धर्म सिंह दो मधु की लाइनिंग भम दो मधु अखोगी भारत की पार्लियामेंट से ने मणिपुर की असेंबली से ने अमसुंग भारत वर्ष द लेरीब असेंबली पुनमक असे मसी माक की थाजरीब धर्म दो मधु की लाइसंग अमो ngakdani kanagumba mitai धर्म द थाजब कांगबुना मैतै की लाइनिंग फमदुनी हाइना खोइन समाइना लवे आइंगोंदा अदुना वाफम जिनैनब कांदा याम तेनना आइना अकोई भारत की संविधान नैना कोइन हाइरिबा भारत की संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाइबसी अकोई भारत वर्ष की चलीबा शासन की ख्वाइदगी मकोक ओइबा अकोई की लॉ दुनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is the supreme law of the country. Mastagi hen makok thongba law ma leitre. Sigi makadani aikoi Bharat Barsagi ngasi laipak asi chalai riba. Asumna Bharat ki संविधान की makada Bharat ki lengak lon chalai badona Bharat prithvi da leiriba Commonwealth parliamentary countries inda. Atopada mu continental parliamentary countries da. अतोपदा मोनार्कियल पार्लियामेंट्री सिस्टम चंपा लेपाक्ति तसु महक की संविधान दो अदुगी मखादा एकोई चलाइरिबनी सिगुम्बा एकोई की भारत की संविधान सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री असी मसी एकोई की सिगी मागी संविधान सिगी प्रेम्बल सी पंडित नेहरू ना ड्राफ्ट तो बनी हाइरिबा संविधान सी मसी कैनोनी एक की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नी एक यार्ड स्टिक नी संविधान सी द करी यावगे ऐसे वो ननबगी यार्ड स्टिक नी एकोगी अरुगा एकोई भारत की संविधान खंगे हाइरगदी भारत की संविधान की प्रेम्बल सी खंगगा मतलब लोइन सब द यावरे हैगना अखोइना लौबे याय हारिबा संविधान से मसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द डिबेट तवे we the people of India having solemnly resolved haina haiba Pandit Nehru na draft tauba adugumba preamble si Constituent Assembly the debate tauba kanda one HV kamat haiba nufa amana madu man amend tawi we the people of India having solemnly resolved haina harise sigi marak sidaita in the name of God haina aikoi baro talai bar praja akoi na solemnly aikoi hairaga ishor ki mingda in the name of God haidana akoi ki amend to se masi voting tawe voting to was data aikoi ki hairiba aikoi ki constant संविधान की है कि प्रेम्बल जी डिबेट तब मतमदा
मसी डिफेंड तौरसी ठाकुरदास वर्ग हाइबन फामना डिफेंड तौई मरमदी करिगुंबदा अखोइना ईश्वर की ममिंग हाइबसिदा ईश्वर की ममिंग हाइबसिदा लाखरगदी अखोई लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ आई पुंगदा फाउरिबा लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ हाइबसे मसी लिमिट तौगनी अदुना ईश्वर की ममिंग धर्म हाइबसे मसी सिदैद पुसनगुमसी हाइन धर्म हाइसी पुसन की देव अदुना भारत की धर्म की ममिंग द लाई की ममिंग द मसी लागददी अखोई लिमिट तवी हाइन पुसन की दे अदुना अखोई भारत से इट इज ए सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री नि अदुबो लाइबक थीबदी अखोई पुनमना खंगी ngasi sahi khara asida aikoi Bharat Barsada Bharatiya Janata Party na panba aikoi ki sarkar leikre sigi mamang da aikoi Bharatiya Janata Party na panba sarkar Atal Bihari Vajpayee Prime Minister oiba duga matamdugi LK Advani na Home Minister oiba aikoi ki gamel leikre ai Vajpayee amasung LK Advani na Home Minister oiba matamdugi leader singdu maduna Prime Minister oiba Home Minister matamdu da akoi June 18 gi thokdok tu da ate hiram kaya da ai mantri oina natraga moiga thengna da akoi wari sare aduga khangna akoi khadare laibak thibadi matamdugi BJP gi भारत वर्ष की संविधान की मखा सेक्युलरिज्म द थम्मीब मियेंगदुगा हंदक श्री नरेंद्र मोदी न लुसिंगब अदुगा अखोगी करी अमित शाह न होम मिनिस्टर ओइबा सिगम होम मिनिस्टर न थम्मीब शासन न सिगी संविधान की मखा द थम्मीब मियेंग सिगा अनि सिगी खेतनबदु हंदकी बिल सिगी अमेंडमेंट सिदा अखोइना फावे मरमदी अखोइना खंगी मदुदी राजनीति अमसुंग धर्म नीति हाइबसे कइदोंगदसु अखोइना मिक्सअप तौरोइदबनी मसी तौबे याबा नति अदुनबु ngасai राजनीति अमसुंग धर्म नीति हाइबसी मिक्सअप तौबदुगी मियेंगदुदगी थोरकप पोट नमने हन अखोइना लौवे मसी अदुना ngасai हंगचखरे मदुदी it is an important national issue. In the meantime, it may become the international issue. Malim gui ba ya ba so issue amada ngasi ruling party da raiba rule tawriba laiba kasi rule tawriba Bharatiya Janata Party ki secularism da halliba artha secularism da yeng do aduna mamita ba ana Bharat si Kangkong Chahan Bayaba, Adummaduna international level the Asoba, Watok Bayaba, Adumba, I go amendment, Ek Amani, I must sit Tamjage, Aduna. Thank you very much, Pabung. Aduna, I must sit Tamaga, I know the Karati political oini. Aduna, I politically, I Nanin the Mane, Aduga. Hujik akoina ai matti am khang seten sabtang samjalam dudugadi haibio pam seten sam khang samjalam dudi aina thamdori bawasi akoi mapung pharo en khali aduna akoina akoi BJP ki ngasi leiriba sason ji ki khwaidagi laibak thibadi akoi hujik jimak akoi Manipur da akoi gi laire akoi pandaba yadaba oina akoi Doctrine of pleasure की appointment की गाता उरी बा Doctrine of pleasure है तो कोई लोग कांगना वो बोनी अदगी हुजिक लाइरी बा state लाइरी बा मणिपुर लाइरी बा बार की लाइरी है बसिंग I feel that they will know the what is the doctrine of pleasure मैं कांग बने आई बा मैं हम दो तो अकोई की मांग द तो भैया द बथबक तो रकान द वाह है बंगम द वाइफ से आई दी अनुमति नती
ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯌꯦꯡꯉ ꯉꯥꯡꯗꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯏꯚꯟ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯏꯠ ꯋꯥꯖ ꯍꯦꯄꯟ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯅꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯦꯜ ꯄꯤꯁꯤꯡꯒ ꯃꯨꯛꯅꯩ ꯕꯔꯅꯤꯒ ꯃꯨꯛꯅꯩ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯃꯔꯋꯥꯔꯒ ꯃꯨꯛꯅꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ प्रजाꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯂꯦꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯥꯏꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯗꯦ BJPꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯅꯦꯕ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯅꯤ BJPꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯛꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯛꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯁꯦꯝꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯁꯤꯅ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯒꯅꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯝꯕꯅ ꯅꯥꯇꯣꯟꯗ ꯍꯣꯟꯅꯩ ꯅꯛꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯅ ꯆꯥꯒꯗꯕ ꯆꯥꯛꯁꯤ ꯅꯥꯇꯣꯟꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ aduna BJP ki sasonda khwaidagi luribadi organization amasung government ani se asi nakna na satpa aduna ni aduga khoi ki government sida aduna organization na ngasai haijab doina khoi ki nakna yi haiduna chaga da sak chaga da si khoi ki natona chawa ya da si natona chak charak pai thabak to aduni ai khalli ai sidagi henu ka taroi thank you very much thank you thagachari thank you aduna ai wahai karaga sidai hena thamjaroi ai di ai na si lakyabadi bayam tori base masi bharata so wa tho erkani manipura so wa tho erkani laibak irang thongna bathabangni aduna swaida mayam tori bu ai observe tawge aduga ai mayam gi solidarity utken lakyabani aduga chapchanai sidai dai kari gu makar thamna bade ai prepare torokte okay thank you thagachari ngam khali tan thagachari miyam gi eho sida ikoi solidarity utting bagi wakhalon da langbirak pani haiba manipur gi saknai raba manipur miyam ni kai khumnari ba from all section of the population manipur da legendary figure oina leiraba adumba pabung join lakpira kan ngasi saruk yabiba adugi humility pabung gi generosity du boi kai khumnu buchake pabung na hoji thambiriba wafam sing da ining jaba amakakna Nelson Mandela haidana South Africa ki revolutionary leader loinana yam iconic president han Nobel Peace Prize ki winners oigiba misaksina hairamba magi yam maming chatpa correction amakak lei pabung na hoji haiduga chapsana manaba a person who changes his position depending on the person he is dealing with is not a person who can lead a nation haidana America da mahak na piba interview ma da aina America da laga wa mangangba Europe chatlaga wa mangangba Palestinian sing unaraga na wa mangangba adugumba leader mo itaraga de adugumba luchingba do jati mabu luchingba do natti haidana and here I see Pabung Ojoy and now ai nongta koi sida state to bo kilgumba yauraga di ai nongta clarify toge Hojiki bill sigi amendment number 2012 ta tawe natra to sorry 2013 da 2013 da tawba sidai da akoi ki karigumba da hojiki wakap ki property sigi matang da karigumba port khara kari haira munnaba adagi claim lakna thogadi madu akoi ki court na bichar toroi wakap na tawni na haibdo masigi idea ji kaino kamdo ba kariya ba tribunal na tawne ba tribunal haidi aji wakap tribunal tawni an hajari di Supreme Court kumbana natraga any other Indian court na interfere to be yaroi Pabung ikoi ki work for ki properties ki matang dati in case of any dispute lakta ragadi hana gi leiriba existing act leibazina
मागी ट्रिब्यूनल अमा लेगनी हाइब ट्रिब्यूनल जिगी कंपोजिशन से जज ऑफ द रैंक ऑफ इक्विवेलेंट टू क्लास 1 डिस्ट्रिक्ट सेशन और सिविल जज माना चेयरमैन होइगनी अमसुंग स्टेट ऑफिसर इक्विवेलेंट टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अजिम सु यावगनी अदु एन एक्सपर्ट इन मुस्लिम लॉ सु यावगनी मसिदा पाबुंग हौजिसे एन एक्सपर्ट इन मुस्लिम लॉ जे मा लौथोखरे ngасagi work for board natraga central work for council gi dispute ama settle tawbada muslim law gi expert ama yawgadabane habaza sima lawthokre aduga district court ki judge amana chairman oiragane ba hojiki oin anoba amendment act gi matungina aduga a current natraga former officer of the rank of joint secretary to the state government sigi sina tribunal gi member oine aduga sida khwai tagi mayamna contestation tawribasina ट्रिब्यूनल सिदा एक्सपर्ट इन मुस्लिम लॉ मा यावगदबसे मसी यावरोय हैबसिने अदुदि मदुकी रैशनल दो कदाई द लेगे हैबगी वाहंग दुने याम चाउना हंगिबसे इन केस ऑफ द डिस्प्यूट यस आई मखाता बदा दुम लाक्सरगे